باش خوندەکارên هێژا و دەلال دیسە ئەم جارەکەدن بە خەلەکەکەدن وەرەنە ئەز مامۆستا عایدا حەجیمە دەرسا مەیا ئیرۆ وێژەیە ئەمەدایی یەکە دەرسا مەیا ئیرۆ گرنگیە وێژەی کا گرنگیە وێژە چییە؟ لەبێ دەرا دەبێت زانستا بێ وێژە مینە ئاگرێ بێ ئێزنگ جارێک دەژی دەبێژە وێژەیە بێ زانست مینە لاشێ بێگیان وێژە جارێک دەبێن زانستا بێ وێژە و جارێک دەژی لەمەر دەبێژە دەدە دیارکردن کۆ وێژە بێ زانست لەبەر تێواتایە کۆ نە زانستا بێ وێژە نە وێژە بێ زانست ئەمێ چاوەی شرۆڤە بکەن وێژە و زانست بە هەفتوو بە گرێدای تێواتایە کۆ زانست وێژە بە هەفتوو بە گرێدای نە وێژە بێ زانست نە زانستا بێ وێژە چاوە ئاگر بێ ئێزنگ نابێ وەساژی ئاگر بێ ئێزنگ نابێ ولۆژی بیرەنگی زانست بێ وێژە نابێ دەبێژێ وێژەیە بێ زانست مینە لاشێ بێگیان لاش هەیە بێگیان تنەی مەژوو دل لێت کەبێ مەژوو تەفگەرا خۆ دە لێگیان تنەی دلاشەکە و بێگیان بڤیرەگی ئەمکارن بێژن زانست و وێژە بە هەفتوو وسا گرێدا gelek pirs serê mirov de heye yek ji ji wan ev e wêje û nirxên wê jiyana mirov de ka çi ye di demên kevne gelek nîgar û wêneyên wêjeyî ya got rewşa derûnî û civakî ya wê demê an wê serdemê derberîn dike li ser dîwarê şikefta hatine dîtin li ser dîwarê şikefta ji me re hatine xuyarîkirin got wê nebin ew nîgar bin tîp bin çi be hatine mênaz bikin li ser wê dîwarana jiyan a serdema kevin ka çawa ev jî ji me re diyar dike ku pêwîstiyeke zikmakî bi nivîsînê re ji mirov re heye gelek çîrokên kevin di riya çavdêriya mirov de mîna stêrk firinde çiya û têkiliyên xwezayê re li ser jiyana li ser nivîsînê hebû em ê werin tevî got min jar yeke lê rêbazên pesendayînên cûr bi cûr tê guhertin ev jî ji me re diyar dike ku rêbazên li ser nivîsên cûr bi cûr heye yanî mînaka wê em karin bêjin dema got erd hejeke çê dibû di wê demê de hizra wê demê digotin ev erd hej li gorî hizra wê demê digotin ev erd hej weke çîrokekê kiribûn gotin goga zemînê li ser serê ga ye û ev ga dema diweste li ser qulocekî û ev dema ev ga diweste gogê davêje li ser qulocê din tevî got ev çîrok efsaneyê lê heta dema me ya îro tê vegotin û derbasî wêjeyê jî bûye wêje rê li pêşxistina hizrê mirov re vedike û teşe û nivîsên wêjeyî mîna efsane destane pirtûkên pîroz û berhemên wêjeyîn yê klasîk û nûjen ji me li dîrokê vedgerîne hemû berhemên wêjeyî ê em kan bêjin yên ku dîrok wan zindî dibîne heta roja me ya îro zindî ne mîna efsane destane û
زندينة أم ميناكا في بيجن ميناكا دستانا أنوما إليش أف دستانا بجيني يا سومران عن بابل كاتشبو أنوما إليش بإمكان هفروكرنا كي بوير دما أم بيجن آدم وحواء يا إسلامي أم بيجن يا آغو إسلام أديان ويدرخستي دي بيجي أنوما إليشي همان بيرنجي أو جي زاروكي خوان لهفتهم محر كرنه و زاروك چوي ببيرنجي ليه جداهي أدنان برا آدم وحواء وزاروكي وان ويا أنوما إليشي كو أنوما إليش يا خداونداي لبي درا همو امكان برهمن ويجي كو ديروك وان بدگرينه حتى روجا ماجي زندينه ما جو وقت ميناكا افسانا انوما الجي كل غوري وان دستانا فيجيني وكا ري نيشانيك ريكي جمرة نيشان دكا كو لن جنرخي مروفاهير تيجيتن وكا نرخي مروفاهير بفيرنجي تشيروكا آدم وحواء ودستانا أنوما إليش وكهر تاني جداهياوي أنوما إليش خداوند وآدم وحواء مروفر لسرية عردين كود بريا كودريا ويرا مروف جيانا خواه ويه دردورا خواه دناسه ويجا چه دريا پیشکتن او سرکفتی کو مروف پیک آنی ويجا وانا پیک آنینه و چه دريا کورتجیانا وان ويجا وانا ده نشانيك أنجي راستقينك ده راستقينك دبا جمرة ده ديار كرن ودناسة جياني ده جمرة ويجي دناسين أمي ورن جرينجيا ويجي أنا ما ويجي ناسكر أمي ورن خالك بيجن خالد بيتشي ويجا ري ريل پیشکتنا هزر ودك پیشکتنا هزر ودك بيدرا خالا ما ياد يمين دبي جرينجيا ويجي چی دریا هشیار کرنا و پیش خستنا مروف را هشیار کرنا مروف او سرهلدانین وان لدجی داگر کر و ستمکارا ده خویا دکا که ویجا چاوا گرینگیای چی ریل هشیار کرنا مروف ده کسی وی دمید ویجا هشیار دکه مروف در دورا خواه مروف جواتا خواه هشیار دکه دریا برهمان ویجا وانا ده آن هلبست وانا ده و ری وان ویجا وانا وان پیش دخی کانی خالین جیانی دکا چکه ماسی هبون وان هشیار دکه أميك أنا كانوا ولو بيجن جرينجاي دريا هشيار كرنا مرو وسرهلدانا وان جرينجياوي خالا چارا جرينجيا ويجي در ريا پیش خستنا
مرۆڤان سەرهێلدان سەرهێلدانە وان بە ستەمکار و دەسەڵاتدارانە دژی واندا دەرکەوێت. ستەمکار و دەسەڵاتداران دەسەڵاتداران لە دژی وان دەردەکەون. ئەمکانن لێ بکن ئەم ناو لێ بکن ئەمکان ناو لە vê rengê wêjeyê bikin ku ev ji wêjeya wêjeyeke şoreşgerî. Ev wêjeya me em dikarin navê wê wêjeya şoreşgerî. Giringiya wêjeyê hişyarkirina mirov di. Dema kesek an zimanek desthilatdar bi desthilatdarek hatî wan bin dest kiriye bi vê rengî wê hişyar dike wêjevan wan hişyar dikin. Li vir giringiya wê hate diyarkirin ku ev xelk an ev civat tê pêşxistin. Li vê dera tenê mînakek va helbestek li ceme heye dibêje şerbeke bo evînî vî dilî şabike dest bidin hevdû de îro rojhilatê nû bike kanî laleş kanî amed rabe min ava bike kanî ûr û weş û kanî xweş li moza meyzeke bese bin destî hevalo rabe alî min bike. Xwendekarên hêja me got bigiyan daya wana xwe ya îro lê em gihan pirsên nirxandinê. Pirsê me dibêje pirsa yekemîn dibêje zanista bêwêje mîna agirê bê êzing. Em ê çawa şirove bikin. Zanist û wêje hevdû ve girêdayî. Em dikarin bêjin zanist û wêje hevdû ve girêdayî. Em nikarin ji wan ji hevdû veqetînin weke çawa agir bê êzing jî nabe wisa jî zanist bê wêje nabe. Ev pirsa me ye yekemîn bû. Em ê werin pirsa xwe ya duyemîn dibe çi? Dibe li gorî te wêje guhertina li hişmindiya mirov de çi dike? Çê dike yan na kamî wê şirove bikin. Belê an em ê werin belê çê dike wêje rê pêşketina mirov re çê dike di hişmendiyayê de ava dike. Wêje rê li pêşketina hiz re vedike bi riya teşe û nivîsên wêjeyî mîna efsane û destane û pirtûkên pîroz û berhemên klasîk û nûjen ji me re diyar dike ku wê çawa pêşketin çêdirin. Pirsa me ya duyemîn jî va bidawî bû. Em ê werin pirsa xwe ya sêyemîn. Pirsa me ya sêyemîn dibe çi? Çi bandora wêjeyê li gelê bin dest hey? Bandora wêjeyê li gelê bin dest kaçî ye? Ji xwe jî bandora wê heye em karin bêjin bandora wê 100% bandora wêjeyê li gel hey. Ji civak ji ber got wêje ji civakê derdikeve û vedigere civakê bi awayekî rastkirin. Bandora wêjeyê li gelê bin dest di riya hişyarkirina mirov û serhildanên wan li dijî dagirkeran û sitemkaran de xuya dike. Çawa xuya dike? Dema got şoreşek radibe ev şoreşa hişmendiyeke din ava dike xelnî din ava dikir bi vê rengî em karin bêjin wêje bandora wê li gelê wî zimanî dike. Xwendekarên hêja em giyan
داویە وانایە خەیا ئیرۆ سپاس بۆ گوهدارکردنەوە.